Bakiriya bacu nk'ibisanzwe iyi ni Kigali Bandiseri, aha tugeze ni i Kagugu tuje kubereka inzu nziza igurishwa iri ku giciro cyiza kuri miliyoni 200,000. Iyi nzu ifite swimming pool, ikagira na kariya gakoresho ka gym mubona, ikagira parikingi y'imodoka ebyiri, ikaba iri muri karitsiye nziza. Ni inzu wakigurira kuri miliyoni 200,000 ukayegukana ikaba iyawe. Iyi nzu irimo ibikoresho, ikodeshwa amadolari 1,500, igizwe n'ibyumba 4 n'amatuwarete 3. Iyi nzu ni nziza wayigura ikaba iyawe. Ni inzu ikoze ku buryo buri moderne, ushatse wanayigurana n'izi furnitures zirimo bakabiguhana kuri miliyoni 200,000. Rero mutuvugishe kuri ino nimero iri muri screen tubafashe kugera kuri iyi nzu nziza iri muri karitsiye nziza. Ni inzu idahenze mu by'ukuri, urebye ino salo yayo, ukareba imitako irimo, ukareba ibitanda byiza nk'ibi ngibi birimo, ifite ibyumba byiza mu by'ukuri, kongeraho ko ifite na swimming pool, ibisanzwe kuri miliyoni 200,000. Tuvugisha ubu ngubu tugufashe kugera kuri iyi nzu. Ndabibutsa ko mudukorera subscribe kugira ngo mujye mubona ibyiza bigize iyi